Se said the someone said you and I say mra European Union atlas on the band bush and why do baby here me pay Germany has say it's a bought the beer so no baby I bought the beer person for so be e kroman on be see a drodan na true a drodan mu no ni apaki nipa agum udru board no so na ebusa onsem ba akomienu na wa ntia sepe ni a drop e honom after 12 days ni a send deport go back to baby where the ufri eba ti mo share video we na Ghana ni bia na wotu kwan no wo mra BeckyTv na AdwenepaheneTv no nsua ne oma no mesua nsem a wo be wura mu a wo be do be fada to utirim enya sa de a emra na wo de ba no na biem so no edrofo no so no se beja musika ma edrofo na mu de dro no ye beja sikama ye first kan nhyɛ mo nsam bia na ye first kan ngum bank account mbiem ye discount be go card so ne akyere ba bia mo nkɔ na mo fa ngoto aduane nye de eni se no emma so mo tifie a mo de job center so no emra foforo so de de aba abusu anu aiden pa ye bejeje nipa ebre sikama na de go card so amo because ehun se bebre embe so mo bepejo mo to awakwa ye adwuma ana se nipa na omo ba kro no anu aden enu ntina UK efiri sa European kind of system no no awo mo ankasa akobɔ mo dwa ato mo eku no sesi ane de anu aden to e Ghana ni na peso tukwan e ba se de abusua ayeden pa abusua mesoro ba so abomodna share this video e de emaye e ba ne nkrata asemu de a we AdwenepaheneTv BeckyTv efiri ho e wo Europe se ya yanim ene achi obi anya de obi ane wo new laws a se bio Germany aban ene se bio European Union no atena se a omode eba no eno na AdwenepaheneTv ne BeckyTv ya adwa atena se de ye de bro titro pa ne so mpeso mu reduce eye nipa a se bio mba kromo a ebesiki eye asylum ebedi edro e wo kromo sei e kwa ba na omo peso mfa so eye sa anema no dom de e starting ye so man ne say wa ube wura mu a say a ubetwa eye take it abetwa say wo ba eye visit ana simple ubesra obi no sabi enya adom be mo be wura mu so simple sa nti adom de gina so ene say u take it a wutwa no say eye in enkwa na de ba de ye ma wo enwuram say visit ana say wo bampo no sabi ya ma wadwuma permission empo eka ho a say utwa take it in and out eno eye first eye de eda honum say wa anya sa ade no a ombe sound airport o amosa akọ back to baby a de ufri eba emra na omode ba no anu aden efewa nipa bebre enu to be presa video we so a na wa share se de be ya obetrans din na ofa bia de ede ato utirim se se na enuanom a se bi omo adrom so no ade a omo ye ne se wadro no ewu a titropa Ghanaians no ye mobo se bi o ewo adro diem pa Ghana for emobo ewo adro diem dia din time AdwenepaheneTv make us ne se ye fa Ghana man no nya de ensiki eye asylum Ghana fo no bebre e besiki asylum ade o mo ye no se ye kro no se bi osika ni ho ehia ye kwase bro ni te se ehia wa o se ehia no enye ntokwa na asi wo krom age se bi ba bia ntokwa asie ana se bi abedi aduru e be fa no e bia no se bi okokum nipa ana wa ye bone kase bia e bia wo krom no ya chewa e be de yesu e be kum bi eno na ode siki asylum wo ha efa ana se e bia ya le kase bi eda so saa ni man na diski asylum o say dey fa apart from that no so do hia e be dia duro a nya don be pene da ma but we be dia duro na actually 3 months ni ekunu first kra no mo twentwa so kakra but this time pa de we dia duro na actually 3 months ni ekunu ye kun na so no na ye moan e do akọ Ghana say do ma ye pa no say so we duro mu a ye extra careful because say no mo deport ni papa o ma hyeda afa aye Pakistan for ene Afghanistan for ni bia o mo ti kromu a obi o pa ye wo no kromu a obu o wa kroma e wo no adwuma a wo ye ene se on de se bi o ye fa no kotena e adrofie ye was huge amount a ye tua sa ankrofo no nti Ghana for na mo ba na mbadura brochira wo se Pakistan ni hu we a na wa nu o keka kansan bebrechire na o kirekire wunchi ene ba bia ofiri no ye extra careful because this time around no enioma asabi o omode ba so me deport ni pa bebre no anu odene enti no sa Pakistan for ni sa Arab for no ene sa India for na asabi ye wo mo kroma anobu abetre kroma anya na krata no ni asena nipa na kwa adrofi o nti don be nie ye be sala ma nipa no abefa wo yonko nipa no fa wo yonko na o tiete wonu musem nti true wonu musem na o tiete no na wo nya information about you ede ma wo mo said the be ya ye be hu ekropoten ana se country crowd de ofri so because Ghana fund be ba se ya enam se for Ghana eni adrot no mo de Togo ai da besiki asylum or the Togo no siki asylum ni wi a na ga to so for a Togo passport emla onya because Togo no enye easy to get their birth cert and their passport like Ghana. Togo no enye easy so when you on birth cert and also on passport into e ba no sana na afere so mo divert e de ba say okay se sia no ye Ghana for se sia na ade won party tropa no say omo mukuta sa e krata ye da hoyi e sa dudo ye da hoyi
saa krata we no krata bia ye saa red line eto akira ekira se wadro no yakuno wadro no yade yakuno ntesia no saa ne ma we se no omo start se sika ye de gu eye sabio card so no ena omo san edeba kan tete no na saa de na ede na ewo honom na abedi adro we se ya ne emfa sika no cash ehya wonsam anase ne emfa nto eye bank account mu nya de ema adia no omo ye ne se ne ye card ya ye de gu so atiase ye de gu saa card no so a ne a che shop kura obeta ko di dwa ewo honom ti saa shop na abokwa ko di saa dwa no ho no omo no kwaji sika no free saa eye kan se aban no ho aban na European Union na omo di sika aba se bia Germany ha ya fa ho na wadi aduro a na se aduro na wadi no ese ma uska de hye wonsam a ese no omo betwetwetwa saa no mo nyinam because oba hu se nipa no do na omo do so e wo Europe ase saa ne ma ne gina so a UK eyi no free EU num no saa de jitiro pa na UK eja so mo yi wo mo ye de free EU num no ntesi an se wo aduro fi a mesrew ma na moto na yententem na pekwan a sabio uru tiba pempem abanya krata enye sa this time no achara ho machetu ni abepejaw ni edo call my Ghana me adwempan de eba America because ensem ni research ayeye no ano ohye sese no edro a uwom no sika de first de ma wunti a bia na eye odese wo de o wote abrochire Germany ha ya ma uska nti utimi nya sika de ma ne ufie no saa nyoma no ene ese omba betwetwetwem saa ne wa na ese no omatena ase hunu se da bi sa wo se sabio uniska ade to de nadi but eno obehu obi o wadrum na life a wo bo wo hu obi o wadrum na sabio kosi dan e wo Africa o se Ghana fon bebre jimi edoso wote adro fie ya ma uska watimi diska ne bi abo ano eda kwa fie eda kwa kosi ya japade a na wo se ka kire abrofo na wo no mote no na de phone pictures saa ne wano na abrofo na hu na ese omudi nipa bebre deport omu no Ghana fon dodo na wadrum no dodo no so e ma na dodo na ombe wo kroma ya omo o ma fie ai ka kire omo se ade bia ni kwa asem ye no eni kwa asem nye no omo de no omo ye TikTok ba ye oba te fie ojiska every job center obesora no pano TikTok live awia TikTok live enumra TikTok live saa no mtete live no so na nipa no job center no ese ete adwuma na o ye adwuma omo appointment a bi okrompa onye de wo nko enti no ba wo se nipa no 1-2 no akopia video so e TikTok no afros na nya wuni na me de fan na me ye fan keke saa no no man notice ato saa no no ma trotro ensema de ato a kire se sia ne de se wo adrom pa de a na kuta esa krata we do don we se na enya ade diska be hye wonsam bim ye diska na egu card so ne a kire sa card no ba bia wo be kwa obetuma de eda to aduane edi wo se eno be ko shop bia te se bia adi ne le demo a wo be ko no na saa sure na mfo saa brofo ntafo no na bi mu tete kwana no na o mu sere ska o ma start saa nyoma no e wo different cities so to city kura wo e wo Germany ano se nya nuru so atwen na enche be de ebeduru so ndukwa saa shop na bon saa ngofo tete anim ho a omo eyedai omo sere ska saa ska na omo sere ndento omo sere ska no omo sere ska because e de omo sika egu card so first price ska no munya ede sha omo ska no mudinya edibia to dot nom ska no mudinya ede to nsa no e no munya saa ska no e wo mo sabiem iso mu twetwe saa no munum tra me ka so obeduru kroma se ya na akodi adura e ma aduro fie onya ode bo hu modene se na be aso bonya krata anaso ba kroma na hu di aduro na do bi krata ye adwuma odi ni pan krata ye adwuma che kraka wan ya nya sa ye chiwa distant deportation no ye pa ye deportom se nsuo no this time no ye deportom se nsuo nte ban se na adwempan TV mani abre BeckyTv ye ni abre pa because the name say do ye my Ghana ye do Ghanaians from wa bro chire sa wo brenya sika asana wo tu kwan nti no sa sika brenya ye no ese ye so timbo ho ban na information bi bia na de ebre wo so aso ye nti na no wo adro fie na se bosome so na account ye bia ma no kom na se sika bia na mu a e ma ne nyonwa enko officer no mkokon o officer no mkokon a ye be deport do akọ because wo say hia nti na ba ye sa hia na de be adro ye kun adro na red light eda wo krata na chi no eno a nyoma bia mo ye a sika mo sande kofi no mo sande kira abrofo no e wo kroma sei so o me kram sande sika kofi o mesi dan yo ma yesi yo na nipa no tra ase hunu se na wo sa akwa we se a wo ka kire me se wasi dan na wasi no me ti kroma me nsibi na wo so no kra wo adrofie me ameti se bi office won me nya bi no na se wo yes kada de ma no eno abi na wutimi yes savings e de kofie dia ene sa dia na e be change adwene te se ne de first pa no sika na digu card so no ene se o mo san e de beba ti Ghana fo na mo be di aduru no mo ntrans na mo nwunu hu mienu
ubede do kromu atena ase na adwene mienu ansa na waye da wa besiki asalam no anasa wo aduro no mu a susudi komo e kire sa abrofo no because ye kan konkonsa pa ye kan mo trending nipa e kan nipa ho sempa ka abrofo no sa abrofo ntafo no omo ye number 1 ye soma omo no wabra bom se metete wanum sem ne en fa nkoma panyimfo no tutu no nya letter o tena sa wodwene wa wonte ase nye onu Ghana ni nkwa na ko share na drofi o say wo broni no so ko share na drofi o no also say wo tie extra careful boss am ka for tap send the amount tap edwuma de koma so yasna person send this careful man no e de ko Ghana tap app na me kan for the amount first time app na be here e promo code e ya adwenpan no wide no bagu be nya discount kama na me kan for Anasboy Enterprise be all type of POP the amount what I say yensi dan from grounds to roofing so Anasboy Enterprise be the e be dan amount bibia kama na ye kanfo Destiny Roofing and Steel Trusses so the amount o come so board na so kama the amount tabu so am da ase me do we say din adwenpan ne Becky TV peace out. Auntie is na from you. Hello Auntie is mo we POP no ene TV unit no na few painting no so ene company na kama Anasboy Enterprise na who pictures was na mama okay mama hwe wow I didn't ever say akwa me fi look kama Anasboy Enterprise we da me ko di 1000 chem sister na mister there ne da na wo si na say Anasboy Enterprise anu ko ni POP ni few painting ni bibia de ma no Auntie sinya me shira we the woman Anasboy Enterprise why me fie ne kama pa me ko me sister ho bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me de ne ntam na fa pictures ne be che na me dem talk up them sa ya fe wo me sro fa brem ye ntam a tumri ka why na me dem me twa me gina ha twa why sister yeah me come me POP ne wo he sister so to me say me talk up Anasboy Enterprise sister me so POP ne pa de sister ti wo de POP no hwe na e twagu POP ni no ma ye sa TV set no so na kitchen no so na aye sister na ma ye fie wonum bibia Anasboy Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anasboy Enterprise we POP amount omo san eye TV unit e ka ho omo san to fie house nyina Anasboy be san your kitchen amount Anasboy asan I do windows asan hye wo danim nyina glass na window no kromo ya sister what to type open normal estimate na omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he omo number ne go screen so e twagu no omo number ne go so e twagu ni timi sraw Anasboy Enterprise e no say obo kira omo say adwenpan TV na say Becky POPs de omo ye POPs mo ken kon POP mo ken kon na ni ade de Anasboy Enterprise o charge wi a ono na kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana wow na omo sa no afo na go pio ami hwe ni POP si we na sister mesraw wo dan na wusi no mesraw nya mistake fa come Anasboy Enterprise baby show mo sa na ko kitchen TV set bibia wow POPs large system ni bibia o mesa atofo ka bibia ma na windows BF sister Anasboy Enterprise there mesraw omo ye kenkon dream ka na me ba be ka kire no mesraw ma me nya nam de me na ye na kona ko from the ufa edima ref adwenepaheneTv no say BeckyTv benya discount kama Anasboy Enterprise omo ye kenkon sister na ko be me say bra ka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say one for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye he fa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban da so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboso ama wo ena ti omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boso e ma wo say kimu a omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua na omo say shen aduro man say pika empro enkankampo uroma empro nya hwe na wo ti abrochire ena wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesraw uduru akra say pe uko eye kana se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru ma wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate the amount obi ati abrochire ena kofa carpenter ni o hye sister mesraw me kanfo the amount nti we den ha nkora
wo so aboka enya hwe but destiny ebe je wonkwa destiny ebe ma bibia to wokwa wo se opese wo je estimator wo beto ntedi ne AdwenepaheneTv na se BeckyTv wo bo say di we kire o sister o meto mo ase ahwe kama na obi a wo table kire aboka asida na won for destiny reference still to access da so sister me kan for da ma e ha okra yes omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twagu no so atese omo board down so ama 30 years warranty 30 years be wo 30 years be wo na we na nti wo ha mo sa sister mesra omo board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e na omo down so mbo so a enso to enye teta wo omo board down so ma da bi omo down so omo be so wa abrochire destiny na tidin omo be so wa abrochire to omo down so wa wo dem ayefo enye teta ti makanfo da ma nti we dem srew obetim no mo ankasa connect straight abusafo bi ani for one na bi ani sa pepe nti mekanfo aye de edama so we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia destiny will free sheet and trusts omo ba ma Ghana odo mi kokro ma ba o number to ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa ba to na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ada no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa mo ti ko trace extra ma mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and I will send this so a mesraw o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe nko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send edamount who America to Canada dia mama $10 to miss now men have oba won for say and kwa ponti no bia kwaso pe mpacho wo bia no na eko some kwa ponti de man download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa ponti be me hu say me kwa ponti mama na dia I am the crumpo say first one no so credit card nko a and na dia tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesraw me kan fa ma on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I na €5 free no more Canada so in US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here come tap send abusia rate mo hene Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi